Umentri ka sorkar bat MLA ka kliariat ubak Kyrmen Syllad ula pentip ba ka jing angnut jong paidbah banwanra ya ka surok 4 lane ha East Jaintia Hills district kala ban urlong na marba ka sorkar pedeng ru kala don ka jing thmu ban penhe ya ka surok National Highway 6 ya kani ubak Kyrmen Syllad ula ong habakren bat kinong thok kubor hadin ka jingalang ken mau buram ya ka sngi yap ba prapulai umulung susutham ha kliariat ula ong ba ka sorkar kelas Sdang bandit jurip bat sorjamin ya ki jaka ban penhe ya ka surok ka babaro asyikata ki paidbah ki lahap ban im ha pedeng ka jing sortok ban yaj ban yeng ha ka surok NH6 ka bajur tang ka jing tua khando bat ka jing sakut kali la ha barang neslam kumban shu yathu ki paidbah ha ka thai narpu menta ki lai kenduk jing e bha ha ka let kawan ha ka bana du ubnai risau ha du kini ki khendet sngi kilamat ya ka jing sakut kali ka bakhli la ka sngi bat ka balane de ki bun bun kenta namar ka jing snio palat liam ka surak ba NH6 ula ong ru ba udon ka jing angnut ban penya so ru ya ki bun tli ki shnong ha ka constituency kliariat bat khamtam ka surok na san shnong kata penthor sale mukla yalong mutong cham cham bat lum shermit bat kishnong hawar jaintia ula pentip bawat umentri rangba ka jelaru ulong ubakloi banwanra ya ka jingkala ha ka roi kapar ha ka bayadei ba ka lynti rel harilum jaintia uma Kyrmen ula ong basyan ka sorkar kan khot da ka jingalang paidbah ban pan jingmut na ki paidbah ka district halor ka sin jam balashim da ka sorkar ha ka bayadei ba ka jingthmu banwanra lynti rel hapo ka district ula ong ha kani ka jingalang anchim ya kasur upaidbah namar ba kumbalong menta ambaro ki bakarshan banwanra ya ka lynti rel harilum jaintia Nadu was down job yagini ga election nadu snem arajar khapra di perchang lai ka tu gani mo ki penta heching ito kani ka kam petroi penpar wa yung ni district yang the sans nem de yo chkri ba de perchang wan rakat ki bi bala de hakte jing lai luti kiskim do bon ki waiwan tadang bon ki dang sate de kham tam ka te pitit ko man project ki wa khmat ba yaki bade de nyau perti de ni ba ta de yo ki ba siki dengan ngai anjan wa nyau comment hi gilop na te daw wa ki nang e byang ki nga continue ka mu nong khmat in 6 klibet constituency hi jing to wa ki dang sa pending mu surop kwa ba i wa chna ya ka road connection road connectivity nadu kani ga chnong kini san chnong khamtam thor sande ter cha do chita lum charbit connect wa gani ga war jaintia the hitching elai luti kani kate em go hitching Kyrmen ni bah na dia chief minister le o manu kloi bhau penyu kilat ki luti los na liang yong i le de perchang bai ulai sao Kyrmen ong wa kate de yo lang wi kre lang apo yong kani ga government kate na liang go pun serta meri Syllad wa man kam ke MLA na san na saipun constituency the kala de man go wi na support ni bah munchwa ha last 5 years the more selsi om to machid o em pli ha position dem de yo ba o yo interact kam tam jing to o ni scheme of fair de kan ni de yo ni ya ko santa ko em ko yo ruling party terus nyau man go wi na ga jingker chan ko kro ba ni benta ki development hapo yang kini East Jaintia Hills terus nyau burom ba ya ka de man go pillar ko ya support mo de ta te kini ko wi na project ko man ko hakmat bahani benta ki kon ki East Jaintia Hills padang em chule kini ki project ko kwa iki road sectors ko connect ko Assam kate ko man pending ando menchwa aku mo marsen job le neliam khabin sen khanau gini om kha em kate project de ye wat duti du perchang ye kate wat de umi kate ki ansar kedu ne kesni de marsen job pun sentala o pun ni de ye tho jing tho te kan ni de to lai biang ye kate em yo jing Kyrmen ni phat ang yo na phat changai kate jing lai duti hopefully wa lai ya duti kate dang pun bagi jing kwa yang gelo sao thu ba kate kwa bi nyau jing to railway na kate man ga wi na ga dari paji one side ka man ga development ni benta yang kathai the other side one hi em gi perlok ki wa percha ye gani the announcer ni the dep publicly mo da ong wa daw em gi jing ye chem ga yong I kam ki nong East Jaintia Hills wa belum mi hagawi ga thau baru e ga platform ye ki kat tu kan ni mo ki perlok kat ki ba benu pensniaw
ladi man ki wa percaya gani ga project le siapa penci da gidau yongki ki wa man valid point ki gidau percaya ladi man ki wa support le im to abe i o nga da support ye train henry i ki da valid point ki yongki wa to ki gidau support besa ka te belum lang ye ro ki points ki yongki te ki ki bo bon sao thu bai pi ha ka te ki le da man go ki wa support le em ki wa percaya le em dekat ki wa yoi wa bon kita ki ke majority yang itu I best hak kita kenong rim uyi percang yu pan naga sarkar wa kani ke wa yo te hicing itu wa ni kam ong sang kumeni wa hopefully nada upai ba hi yo jangai perkat jangai wat yo ke te jing mentoi te man go wi naga sa kemo ha thai yong I bat ko roi par kam tam ye kini ki kamai ke ji dekat te lang amno do ip wa 100% kini ko bhal ni ko si hanrei hai jumut yo 77 de mi te daw reveal I ha ke te gesni ba nga la ke yi jumut ke yo nga kam ong to u ong to ki jumut yo nga to sudah la ni ki bom to sudah nang bes ha ke te jumut daw ye sniaw chik pai pa te daw ya approve ke yi ga senjamu chimi yo lai chik mat ni tai kate to go but chipon ba ki chit mo yo sarkar kate na leng yo ga Union Ministry kate da kwa gi he no yo ni sorok le national highway 4 lane the yoi kate da kidak mo dak tidak ja deng chat yo ki wa da Sdang yu lai li survey ki alignment kan kam gi jing am kam ngai skemi wat yo ni 4 lane la da yo da wa ba one smart jing gi thain bi yo the kan pa ki paidbah ki wa man ki wa koloi misel no doubt wa na leng yo I na ka department khamtam na leng yo ko sarkar ME ye kate ka wong ye ka compensation ni banta ye kini ki thau ki bhaw lani ye kini ki jingchna ki yong ki wa ki da de chna de lut se mo ye kate man chna yu for len lani kinu kinu structure yong government khamtam ki wa wan na sarkar pen kini ki project ju ye kate compensation dengan yo wo paidbah oman ki wa aware phang kani ki wa tip wan pia em jing su ye kini ki jing lut yong ki but kerpa de ki man gi college musen ma yo le se ni banta ko wi ge yung wo fail ko project le ne de banta ko wi ge chnong fail ko project kate mun man ge chu ko kro ha de banta yung ki no line on one but I gi wo em chini la ha ge chingla ti yo man go de yo bi ge traffic kan ni ge wo chak ke ba ki kali ki wo wan man la ge sngi bo kam ong kan ni ge sup ba bi thet gari la kam ong zero down payment de yo thet gari de yo increase ba ge jing ko population gi gari but halori te la ngai scheme ba new sorok national highway for lane umano success but umano le gamtoy gi paidbah